Юрий Вячеславович Дьяконов Намулуха муниципальной террилли бахалыгын социальный вопростарга солбуячыта. Оны бихи көрсө хайын ылтыктарбытын меңе хаңалас улуғуттан Меңе хаңылас улуғын социальный политика управлениятын салаячыта обществоной түмсүйлерін қамсатар бастың салаячы Октябрина Никитична Кулешова. Меңе хаңылас улуғын граннары күтті үлелер коммерческая соғықтарителер үлелерін сүріндір специалист Нарияна Николаевна Захарова. Марьяна Дмитриевна Рожинаны намылығығар Россия иелерін түмсүйден салаячыдың, онна бір бастың үлелек төнбе салаячыдың Заирова Саргалана Иннокентьевнаны. Терапевт дойдуда терапевт един керетеден Саха народный сурячыта Семен Данилов Стракалара ыры болын осыны моғыттан түспәттер. Терапевт өскәвит төрік көрбәвит барасан қандық да адын сеттерден ураты Қаханда ханнада сырыттар бұд, дойдығыдың ақтабыд, сарыбыд. Нам сире сағаны үйені көгілір, үлені қамлағы көйе қатутары жондарды, үйені көріге дардығылан кәлчәрі үйтсіттарда. Убастығыға общественниктар бүгін бұл түргеға бейге сылбыт-сылбыт ден ағасты кәмсеті болар. Бұғыдынан бейге ұлыс бұтығар бұл қайыстаға үлі қайдақ тұрықтағын зидейлер етен, үлі күшімағайлерін ұрды хамбыт, енекебетен үлі енекелгер үлі бекеме, күрелі күрігар сайдар солары тұғылы қайын ден үңірабын. Онаттан бейі білен тастан ылжеттарбытын есте қайын тұрып барар Юрий Вячеславовичка. Өтөкінден бастылақ бүгінгі тәрәйінген ұстығыт ұттапчылар бұд, ұлғылар қылчыттар бұд. Топ бүгін общественное признание екітегінші жүкті сыл үте дүміктерін тағарар кейхебет чәрчетінен бүгін ағас кәпшет етері дебет. Анытты бүгін бейеқа мәне қаңылағын семья отделы управление социальной политики салалтатын граммаларымыз тоғы жетірінті тоғындағы қаңалас тирек болақ бұтына бір республикалдық араттан бұл орыстары күттілері үлілі әйне үтчат политикатыға үтә үші көрдірілерді ағыныттың келілер опыттарын манна келілер қайда мандық сетейге тақсылыттарын ағасты кәпшеті әрі бит, білісі әрі бит өңірділік, онықты түгеннен туғанамын ұңғырықтың күтігер мақтарауын. Оныттан бұл бүгін залғы бүгін кәлбет общественный қамсағын именно двигателлері тәйгі болған. Манна ағас кәпшетейге, оныттан активный вопростар күтін еңдерген берілгітігер көрді өметі, обратный себәстақ болыр көрді. Мақтал, жаты о иди көрдік Юрий Вячеславович бетін көрдік білегеде білген есте қайын олжыттар бұдың Актеребенна Николаевна Пхалста. Мақтал, өте күннен ұдықтабылдақ нам ұлуғын общественниктара Юрий Вячеславович оннан бұл манна мұстығыт, оттан бейі өйді бітінен бұл бастың общественниктер кәлін оларағыт, оннан бүгін наға чүгейтер әйін болан әрелден намылуға ден істеуіппет бейі бәйі коллега бұдықтан екітігіні Сергеевнаттан, оннан бейі бәйі бітеме бареттон білен олар көп болу бейге ұлыс бұдығар екітігінші үппек кәліктан бағалықпыд Дмитрий Иванович Тиханов бол бұда. Оннан бұға ден бұл екі ғыл болла бір саңа қаман төлелі әбіті, оннан бұл бейге атын улустар, оннан бұл бейге нам ұлығын әме Сергей көрөбіт, оннан нам ұлыға күтчек жақчы бәйті наға чүй көрдірілі, оннан бұл саңа тыңнақ, саңа маннық кейі қасты өрітін арияр ғына тәрәхіндерін ұйталарын білебіт, оннан бұл анан менен бұл специалистердің күтті тиен кәлім бұл елгі тәрәхінден бітін көрі
эһиги санааларгытын исте, оннотон эһиги отон опыт атастаһа кэллерден халханны кииллере болуһап, тоҕодетер бэбит төллэбит иккере хал боллаҕа ди. Оннотон опыттен халханны кииллер, оннотон исте эһигиттен эми үөрене кэллибит диэкка. Тоҕодетер оннотон бу хаңа киин арыллыбытын истибитпит, бу февралига кибитти. Оннотон бу көрдүбүт, үчөй бай жето тунгубут эбиттен дыбарыс, оннотон бу аңардас нехеленке маннык кийин бара ден сүрдэх улахан кыйы ден нехеленке. Оннотон кылгастык оттон этер болакана бу бии үлебитин хырдатыакка, наха оғынны кейінік қаябақ көрдік, бұл білім презентация қылған оқтағады, бағаста қол бұғып. Ока биһиги управление вот это управление социальной политики де. Тона туран кессемге хатары олорабын хәбләрәббит. Анатон биһиги мен хамла сулугун социальный политика управление та дем болабыт. Биһиги управление те опцияттан 6 болуну лебит. Икки Чаты көттөлі специалистах бит бир жекергені көттөлелдер, анан менен оннотон 2 бияха боздош, она грантовай политикаға үлегілдер. Бии боланотон грантовай политикаға үләйіп біттен сыл болла, бұларыңызден күскел сывып бұд. Олынеттон биги нар жекергеттерге, онын чатырға болғантон олғанны көрелеті бит, оннотон урын күрдік урын ебіт әләрі. Бигеттон bu tası tütten üç kaçı kirehtagan küske общественниктер бутыгар сырдатар болбуппут, онунтон бу проект юмурuyutugar каябуппут. Отоно биги билдери курду маяхаңалы сулуха биги иете бутыгар наха күскүлелебит биги отон сакатылын оголор бутыгар каянда сүтү уокта казбитти ого жие келген сакатыннак болохта, онунтон сакалы бебит тубутнан улаханнык кенник агастык кепсетерге хатыктак биттин. Бу манны үтөнүн, бу манны көрөгөт, бу улустагы кересетимден ие кыгынан, онотон бу сылнаксын эме эги курдук республикадан бардан ага көрөгөн үтөнөр бут, онотон бу аспытеребиллерге республикадагы ага көрөгөн үттүбүт, маяхаңыз майселени тиге. Оксая 19 команда келен кыттамдарда 16 улус оны жокускай корат. Онотон амма улууттан бияха Федоровтар бет ыраак очкондан браганнар кыйылар боланда кылдыра. Онотон улуспут баалдын Дмитрий Иванович Тихона батыттан туспа приступ буда убаха. Онотон биги кораттан жар лебедевтарга туттар буппут, тоодетер бастадан туран улууларда самый кыра хастам оготе, он төтер хастам. Он иккинен дем бу жокускай коракка олорон бу ага көрөгөн барыт төбүлөр боллакытына төбүлөр боллакытти кыжык наха чакчы ырхан бай көрүн болар мана кыжык сиригер олорор эрки он ол ого эле жарыктанар этаптар баалар аны бу жокускай коракка бетин голугар бу кыжык махы соракка бу отторго ин үйреппиттен кадары кайгы көрпүппүт бет сыты сымсыбай болдах онотон үйрен көтөн бу кинерге баалыппыт биригин туттарбыппыт. Бу манны кыйтан ийеккайын сүрүннен ден оттон бияха бу Екатерина Сергеевна бәді әме баған адын әппіте бұл граны түтін бұданы хылгыта хырдатарын ден ди она общественниктері гітті бия қайда құлелей біттен әтір болаққанаттон общественниктері гітті өлелейден сүрдәқтен хан тірейней кейін аға әлбәғі ұлар онаттан білден тұрар биеге тон тоқтауға қолыт бұлаңы тұрбұт әлдәйін әлбітін әме болықтан көрдік ұлдан ебет онаттан нар бәйлерге ыттара хатыбыт бәйлтара болбаккабыт бу эхилги тирәһеңеккәлле якыгынан Женсовет улустагы чакта хебедән эхилги үтәгы ага күрәгән бу ага төмсүйтә үтәр бейха әҗҗан төмсүйтә бар онда буйылгаттан әҗҗан төмсүйтә буйыл тәрелли бите оннан ноттан бейха бәйсә председателен улуспут баһага Дмитрий Иванович Тихонов болбуда
Көрөдө көрдөттө жекергенге догомтону хамны курабы жекергеттерби бияка сүддәхтен көртөктөр. Оноттон бу ытчат белетиге теркелер буллаккана бияка улуспутугар опсая отут бир нехелек бар, отут бир нехелек көттөлүлөбүт. Бу отут бир нехелектен бияка билиңе турганан хүрбе хеттен нехелек битер ытчат специалисттер өлүлүлөр. Бу киндер хамнастары ден биги аңартахан төлөөлөрү бут ол курдук боллагана улустан биэһин барыган хамнахан көрөр боллакпытына киндер нехелеген жаатата ме биэһин барыган хамнахан эме көрөн олороллор. Бу манны киндери кытта булырыңна дылы гыбыха курдук договорник курдук жыгыттыра быйылгаттан булана бии киндери штатка көһөрөргө диэн хетистибит. Ола бетер киндер конкретно маннык уже соцпакетта опусталах, больничныйдах, тухпар, барта качыктаныкта. Тиеттон энеги барта ытчакка боллагани. Хадда качыты ийдебит, олоннук жон бии хакелен үлелияктах. Төннен бии ытчакка болгонто урабыт, хотчонан бу ытчаттарбыт бии кахимбит төннен келеллер. Бии ытчаттарбытын нар бу эче ытчаттар беатта хаджаккат энне курдук, энник сыгын нагы кадара сыгын курдук. Оноттон каяндаганы бу иги химбир бии эреллер бит, химбир бии успутуган нехелектетигер келен үлелектахыттен үле улытынан ыдаммы доттон ол ытчаттарбытыр хамнастах үлени каянда тахара хатыбытса. Ыдан нехебит Отонто Булырын болағана биги ытчат министерствете субсидия барын орбута, оны тол субсидияға меттон бу намылу хәмея күттігіда, әме бәйтер бақпағай сумманы келерен әме бәйт интелегіней тәрәхінері үппіта, ол күрдатта білеме бу ұйдан тұрар бұд, үлі көсті ұя тұрар. Баран ебит түрген маңдық чөбәдік көрәрін. Онытон үйді көнна әти бар болағына әме әппеттен еғам. Онытон әбен әтер болақына бұл үтчет лидерлер бұд, үтчет специалистер бітін бігі хылнақсын бұланына мұд үйретебит, онытон бұл бар үтчеттер бұты хоқтен yoqa. Бар үтчеттер бұтылар болағына уже біле кадровый резерв құрдық бейі қағып. Бейі болағына үтчет ұрыт, бәйті үтчет специалиінен үлелі үтчебіт қылыбыр бейі ұлыстық бағалғат Дмитрий Иванович Тихонов бәйті үтчет лидердан қағалабыта. Оны тағынан бейіға үс бағалық бұд білінген әлек бағалықтара әме үтчет лидердағыттара. Онытон бұл күтчек сүрді, бұл үтчет лидері үтчет специалиінен әлекке ән боларын ден келерге бұл имидж құрдық ұжы қалбыт. Олейін кендер интерестәқтір. Хөп кендер болана бұл доғыңызға үлелейлер, қамсылылар. Онытон қаянданы бейі ол үтчеттер бұтын үйереттері бет. Үйереттерін барамыт, отты халқы бәйбет кадры тахарамыт әме бұл салықта күтігер үлелеті бет. Киллері бет, онытон бағалық бұғытынан бәйлері мен көдірінер білінчі байды күлелгі жылар. Онтон бу маны кылгыстык кырдык хырдатан берем бу опсай, онтон булана бу Нария Николаевна чөбайды кепсияға. Ол курдук билинге турунан бияха мәханаласка эпидем курдук бу булырыңыттан күз көлелесті бит коммерческой топқа. Онтон ынкомыт бияха бионүстен онтон бу эртейген теринен баранна хорохтор бу туттан билден турар аңараттон наха күскөлеләбәт курдуктар хәп, онтон неме үле бара турар. Оны тағанын бияха бу тоз менюс нөңө тоғыз тоз тақпыт. Бұлырың аңы дылаттан иккері тоз бар еді, бұйылғы құлбады ұжы тоғыз бар. Оды текки бу жағалықта үйінен регистрацияна аспыт оды текки төрбеләппіт. Онуттан білден тұра білген бұл тостарға төрбеләткен хал бағыранлар бағылар. Илдарханда гранығар болдым бұл тоз субсидиятәне үтчет министерстветі ғылынақсын ойнатыр, онда мен миллионлерден 17 миллион өмкөрілер. Манна болдағана хаңайыттың критерияден бұл тозка, менюска регистрациялы тостар әлбәқ болықтақтырден. Онуттан биги төрбелер бит бу манна
акатчы ыламмыт бэбит сол бутун оңорок бутун хөп площадка олокко келерек бутун хөп освещение бутун оңорок бутун хөптен же өйдөлөр булырын дияха улахан нехелектер бит ылсыбыт нехелектер бит беттен жөпәтик кыттаннар бу миллионнүү полтора миллионнүү кытчабыта хетте үстүн жана киллеренлер бәлерин нехелектерге күстеринен хаятылар үлү богото ыттылар онотон Салгын Риан Николаевна берем Баалыста бу ынкона тос бии успутер хайда үлеги турарын кепсияга онотон ити бар болгана теңинен ипектикти Артибринин икишнага мактанабы, онотон билен туран калган багар общественныйга, билен сарсыннан поддержкалар болана, үлеги көчүстен боларын, онотон манна хандык солар бааларын бияка Сигилин, Ариана Николаевна билгинери. Дөпүнүлө мен булганы бу грантовай хайысхага үлелир специалист болобун, пока отокпур. Гынан баран өттөрүнө бектистахбет дейин да. Бу коллаборат тос конкурсын алан көрдөккүнө эрдетилибидин көрдүк. 9 миллион санынан төлбө бүтүнө ото текки денети элбедибит. Коллаборат быйыл ото текки администрациянын төлбө терилибит болгана булырын 12 дебит. То есть бии төлбөлөр болса, улуу сөзүнөн сөздөн такка төлбө үлелиyorlar. Ол төлбөлөр бүтүн барадан кара-каралам бии администрация реестригер киллеремет чахалтаны тыпта күске хевестехти үлелилерин эмиэси диэхтех биттенсеп кранера болбакка. Түрбекке лака өттүс тоғын бес халковай ылары диспитпит маннек қаз үс месте болбутта, үс месте болбут. Алтын эхелегинен бет каралы суммалан иллер биппит. Хәтта төлбағалар үлебіте примерно бейхотнудынча основной барды мероприятиененге барбыта. Біле қолыбыра тоқ субботунлюктар барбыттара, гызығымдарын төлөмміттара, оны таханан дей защиты детей оғыларған Аллах тарайынлары үппіттара, чақылыбыра барды мероприятиененге. Хәтсамтар сөзбе сылақ қамай үлебіткен бейхат благоустройство или направленияны әбен бербіттара. Олығы бұланы бұл хүбі сылаққа бейге 2 месте болбықпын. Бастыки месте боллағына жүккускай корам. Бейі категориялдығар жүккускай корам кестеғді. Оннан кини лидер деп қанады де. 2 миллион 200 сумма бастыки местеға дәттім. Бейіға 2 местеға кірді оқты. Мәні ұлағына 4 нәхелегінен үллекті бет. 4 нәхелегінен тәйі мен жақсы балықта қымна жылмайық. Мәні ұлаң қардық қына ұлағына Манна улханды нехелектер бағылар, ортады нехелектер, онда кірады нехелектер дебіт көрімі деме біліманды категорияларынан үлдері атады ұтсап. Анна улағына бұл нәріктәйгі тағыз сүстігінші, манна улағына басынымда мәмі барда благоустройство түннен барда. Нәріктәйі бәйді улағына 5 төлбетінің еңген қаята, кірді. Мен жақсы 5 сүстігіншетін бардың 1 төлбаға берді. Балықтаққа мен 1 төлбаға батты, онда чамайқы ғайры 1 төлбаға барды. Дальше это не ведь. Булана бастан бу мелжахси. Без системче кини бейде финансирование ла хатасы. Системче не эпиктера на балты системче курдукка солларын купуттара. Ол ине бу грандарыгар сахалы тагас тиктиктера. Дальше. Так, антон булана бу балыктакка балықтаққа бойында көстақ жербайы мәнік тоқ сарғала қартықтен отақ көстақ анығылы мәнік арқа өлеләді. Бұлағына бұланлары кен балықтақтар мәнна жон сәрген мұстар сірес, көмейгала, тоқтақ орсайынан нәхілет үраға болар дендер бәйлері ұжы қарақтарлар көрін ойула қатсалына айы кара-каралан ұлыққа келлері біттен бұланнан алар олды. Дальше бары бұд. Таманна проекттер бары баллар бота картскалара коғыз презентация деп қанады. Нәрікайға олағана бұл памятник реставрацията күрі тұтуыда бұл олар әме конкурсқа күттағылжалар оларған Аллах басынымнан тәрәйіндері көске чыққан Аллах тәрәйіндері ғыдадылар төлбелер бейт олар хайталарын тұғылар. Бұл бұлағына уже мая, листойында миллиарадыр төлбелер әме тоқтарын оттардағын, оны оттарын бұлағына әме
сботинник быһынан оҕолорун көмөлөһүннэрэ бардым оҥороллор. Оҕону меүлэҕэ сыгаарат, эмиэ даҕаны хара конкурсын ыйдан, бардайдар чакканаллаах. Дальше. Буллаанытан биһи уорсайнан өлөбүтүн хада хагалаабыт илин өлөлээппит бэх кыра балдара хылда примерно 2 жыл буолалик. Аны булааны бу кибина никитишна күстэх тохторолан соруп тураланда ашесиниктарбы тоттан тойно күскөлелер алар булабары билеби төрбөлөр хада курдук күскөлелерин бары хем бир билеби ди ашесиниктарбы деме ондукше суво боллун ковид боллун хем бир ашесиниктерне дара барда амахуллар бихахар аны барды билеби кинам баран бу гран хорuyutuga аби хада харыверахтар нада демит Болар тох пар семинардарга корга ажат министерстведа боллун, шим боллун, ыгдар өрөхтәриге бараларын алох килләре хатыбыт. Аны таханан бәйбит мән хаңаласкамия узга төлбі спикерларын гырабыт. Онна бу әмие манныка адымы устаргыта обыта тыстахабыт. Түрін төлбім төлгәдә дейін алахан намнықтарайын аспыта, намтан әмие биха калай чуптара. Быйылгы Росмолодежь кеңе бу 2 проект кылдыбыт. Бибит булагана Павлов Алексей, он тет хастах скологода бул талкайтен патриотической өрөхтәһен улхан үрдүк кластерга. 615 жалахата бу банда улана настольный ойнута куйдабыт. Улус гербаларына Ondan 2 проект бүткеніне чаттар психологтар хұрыттара ресоциализация условно осужденной молодежи деймді. Онда улана статьялары тоқтенеді. Вождение в состоянии алкогольного опьянения, онда улана жайты надо кырағы статьялар, но которые были мандак статистика көрдерерінен часто хадыланалар. Олеген онды күчеттер кітті үлелі әр сылттан сүрбе ағыз үтчаты кітті целенаправленно проект курьерлер үлелестилер, спортты көйділер, психологически үлелестилер, аны таханан парус ден спорт комплекс бұдығар олық тренердер кітті кәбістейме жарықтадылар. Проект бәйден положительный өтіттен көттерді, ондан бұл отчеты түміктен бітеліктәқпет. Ондан бұл федерация түмігінен гражданская көғіләне сайынларарға нәхаңыласылы бастың кайылақ болбыда бәйден категориятыға әндегінен общественниктер бұд өрілері ұлыған. Тұмындық сумманы қардаққана опсай бігі салалықтабыд тоқтенда опсай субсидиялары әме бәбіттенді болуын Ичет субсидияда болын билен тұрар бардың бәйбіті білі әбет. Аны тағынан фонд культурных инициатив манна мен харықтар келбетақтар әбетсе, бұқаттан білдеріктер бағаларына қолыбыра 200 проект алалар. Росмолодежка тұғы балтыра миллион 2 проектінен тағардығы. Бұйыл әсі бұламдығыр. Мәшчаттары күтті күске ұлсан өлеліген ичет бәйдің инициативатын олыққа келдерелер күскеме болықтақ біткен. Движение первых был мир проекта, а существовал на тыкинчалах. Среда возможностей маннаву то существовал то тыкинчалах и школа. Убыда Алмаз Сергей Вагна из тыкинчалах был из проект. Илдерхан на том был уловит карабы курдук нахатуга вохтя канта. Сүйседі бестігін чабаға көппін, но бұйыл олық Илдарханға көзге түйінавет. Тәнне күлгізді, әлшіп, мана бітті олағыды. Мақта? Сауды вопростан әбебияқетті. Онытын білгі ұлыстығыр остағыз нәйлек бар, онаға оң дөйттелбі бар. Білін тұрын қас білгі дөйлі бәліккіғынан жүлді әлбәқ үйені жонудардан үйдар қас білгі дөйлі бәді ұратыла, бәді туғары солдақ істер, ол отыбайдан сөмесәнгеға білдер. Отын бүтелерге білін тұрын бияқа араз, өрісілдар көлеләуін жонлар бағылар, үксөттон біліне қанада састақ өтелері салайалар дей. Ол ғынан баран бияқа әдер үтчі тәбие сөмбе салайачықтан үлелейлер. Ол күні бияқа бүгін кәлен олыры, қамағанты кәңелеген, арытит, төлбәден салайачыда, сарғыланы мәкеттеріна Заирова. Онан бұғалыстар кәңелеген қолдықтықтың елбәңіға білігіндер. Қамағанты кәңелеген арытит төлбәден салайачыдағын?
Ülelebit'in bir sıla oldu. İyi ollağına bu tölbeber ollağına meha aktif var on dötkehler. On dötkehim komandına üleden bular bular diye men soğuta ölen bolbada. Tölbebitiger bir uzun ostaqbıt ıyayı yıllarına. Onu kapıdan kuatla ayı koyuyabıt. Onu da bunların terhenepten ettakana bir bunların arıcı tölbede diyen nehilik bitiger arıcı tölbeden nehilete diyen terhen etbukbun. Onu master classlarda oğullar görüyordur. Oğullar da tuğunan var ette, makramaya da var ette. Oysa olakan tuğun olbut. Arıcı olaqtağıtların canlarından gıttığılaq konser olbut. O konser bu xatçıda suboğa gömüge var bida. Tuhpan meripiyatiyalata tambarıtır kıttabıt. Suboğa tambaların küstağ ola bul bida. Olsa o xatçından nehilenye tövbebit beyabit doğu tuttar bit. Deda birinci tahınca. Edi milli materyalini ele doğunan bul bida xatçından. Ontak bir olakan öledet bittiyen yine diyemede tövbebitiger bir dinget hattar bit. Andalışından açık bilir bulun. Arı tövbede Allah'tağıtları gen altı yüzden taqsa stranicalaq tölböt Allah'tağıtların bundan kinige. Hatta biz exemplar bastan taqsırda. Ondan оказывается каспитет осколок библиотекалар бүтүн эген ол ген эби өссө вончу exemplar тaqsырда. Бу манна болгана күстах байлар бүtä өрбай материал хомы бупут Allah'tağıttan ehelerin jottörүктөрү тустарынан Kartistığım yağına bolbuda, kim balık çömeğe koyuyor bu. Öbürlerinin bulduğuna bastan beyabit diyor ki nege hakasını beyabit katı verir. Kim dağını odalı tobbada var. Bana bir napay mekhalat buladı. O gün katı koyuyor bu. Onun ne çözdük ki nege günde prezentasyonlar yaptı. Nerelik diyor. Ülkeden çöpekkin lakka. Onun bulduğuna baların minüleli camın toks. Emeğe garanti büyük. Grand Global Parazitio Teritorialne Сообществ. Договорына 306 тыгынча алып. 306 тыгынча аламат буларын бие тölбектеген беседка тутту. Ол беседка өтерден бу проводы симулары жабыт. Баде билге. Ата тölбектер традициялар дахпыт. Проводы симулары пандемия временде, конечно, токталыппыт. Тамны дух жапмай. Идлар вопроскатын идларын. Чөбат күлүн болот. Сырғыларын кеткеннен кейін хатталмақтыряқын, қияматы билебин, мен тәрәбит тәлбелін салаячыдан оны кенекелеғаттен өсі күстеяқтек сайдан, күстеяқ ойлы бара тұрар. Қырғыттан қыржағалар дере бара общественный ойлаға қытталар дей. Сен қабаназды маны чүгайы қайын, білеген бейі отанды қылдырсты кәмсеге қайын. Бейі бүзімі сылбеттен общественный ойлаға білген тұран бұл қаз бір қас кейі бейді бұға күнен келер. Оларды кене мотивациялар болан келер. Мотивациясын түрді арас болуын сөп. Кене бағар туғара сөптүр жағынан общественный ойлаға күттен сөп. Кенене бұл doğuna сұқырдық сүттеренлер общественный ойлаға күттен сөп. Кене бағар кемер көңілен, кенене қағындары батақталанын бұлар общественный ойлаға күттен сөп. Ол күрді қас білді кейі арастан бұл қайысқаға каятты. Ondan bilen turun bu öyle sürdüğü ırxan, samay ırxana canı tümerden bolu değil. Canı bağlan ki barata bakarar çatık karasap. Olmadan baran canı kök oluyor, canı tümer. Bu samay toh yakıbi ırxan soğunu. Bu manda toh soğular bağları. Olubra eğe, mene hağlasıda canı tühe tuhtağıy. Canı iti kayıskağa kaydan öyle hağıdı, toh öleni ıdağıdı. Otan Jono Tümergen bir obsesyon var bulukta. Kahan bağır ki tuğra proyeğin orar bullağına, ol proyeğin tuğra sığınlaq sorgutaq bulur. Onu bilgen turar bu bir sığlı sorgu bullağına Jono Tümergen onu ki ıra kurduk bulur. Ondan ikiyeden ki salayam ki Ondan beyde bu tülbede tüm sütün presidentele de bolduğun
тугара телите халаячта да болдум. Кини бәйті бартығыр кыттығастақ болуқтақ, оны бәйті холобур болуқтақ. Ән холобур чөл олығы конференциядың ұйта тұраңын бәйін чөл олығы тұтыспап болақына бұл ән уже бәйіған номно бәйіған халаячы бұғытынан химбет түйен берер болманды. Олатайын қамығыры бір екка бәйіған болғантығын ұрар болақына ән туғара маннық әбділчілі әтпекеділі идеяны Жоңға тирелдеқін бағарыр болуқына ән бәйін онына итіғайы қыннады. Бәйін итіғаллағы болуқтақ. Отчоғыны жона еқа тиер, онытын бәйдің санатын үллестер. Онна үсігінен ден, самы сүріне ден жону істек қынады. Жону істері хатық қынады, онна жон бәйдің ханатын мәйнаға хембір қағынды әппет. Кені хембір тоғараманлық қом саналақты болуын сөп. Ол комсанатын әтен хөп. Оны тоолону ән ылынаңын қайдағары күджік чақчы нар бәйін әрөттігіттен көрір таққана бұ бір өттіттен олықтадың болуын хөп бұлады. Олейін жоны істерге қаяндын ады. Оны төрдігінен ден тон білен тұрар бігі общественниктер бор босқолелі жон боллақ бітті. Bir daha paykanıl bappıt, bäbit patriot bıhıtınan du, bäbit toğra kıcık bu turursar bu prostaq bolamıt üleli xamsı hicabıt onna. Min tuz bäm den qolur bäm oğulurum tuztargar üleliyibin. Çöl oloğu propagandalыбын, toğu deter min oğulurum çöl oloğu tutuhar обществоны kıtta olorurum bağarabın. Kini bollağana oskolattan jetiger dılı, toqtağını kuttala hoq tiyen qaman kelerin bağarabın. Kini bolla qannar ayınır bollağana bu utarı kineha bu argı ihem baran olorbut kihe masınağa utarı kelbetin eri ol tuğugar üleliyibit qolubur. Toğaronluk öydöbül bar buluqtaq. Toğarahin hem bir kemeri qamnatar. Onuttan billen turar bihi jommutun nar bolğomtoğa jah-jah bıtın nada. Kinlerge biyaqa qolubur bu общественник bıhıtnan lili jonga kıradan adı batta. Biyaqa bulan bolğomtor enada, bolğomto uruq bıtın nada, onna billen turar kini ülete toqto huqtaq. Kim bir hem bir ol jaqtar hebetin çöşete de qolubur halayatçıta kelem baran bir yega oňorbutun kenne tähep polo en manam büttem bolbakka kıjık jaqçı eýeqa bu sıltan syl tururan ýyqynady. Stimul hem bir syl ürden ýyqtaq. En bu bugün terähin ıttın nehelek terähinindi anıska ulus terähin ıtagyn. Joňun onu kim bir ürdeten ýyqtaq. Hem bir tahama ürdüqtaq. Kihi bädin hem bir üyerenin manık saydı bar buluqtaq. Den köröbün, otun bihi onu qayıbıt. Jombutun kıtta onu külleye halın olarabut. Onna billen turar kıcık jombut bihi qamiye. Bu respublikada ödünen, qaz bidin helekke, billen turar bihi bas bile jonlar bud. Bu hastaq jombut barira bolanlar bihigi üyerine bit. Bihin erine bit, kinler bar bolanlar biyaqa qolubur bar bolan, bihi kinler ülelerin salgı toqtopokka iyiten ijjah taqpitin öydüq taqpit onutun bu ağam hastaq jonlar bud bar kinler oputların nar ılahıjjaq taqpitin. Naha şöydüge peteti taktibirini gidişine batta, onun tыстығынан belaqtiqin. Onto mana zalga olurur jonton kırıtı kanalların ülesek bitin bağarabıt. Onu mana biyaqa kalen olurulur oton samay bihi namut uluhun kinin bağlıga. Pyotr Grigorievich kılgastık oton bihi aljittar bitigar, nam nehilenetiger iti üle qaydaq bararın tuğunan ağayak tulunan etiyendi. Ütükönden küdübüdü dılaqtıra, büyüngü tirayan kıttılaqtıra. Bu problema üle etten bu qılğıra uluğuna araqsıvat opsay doktor bağlı. Qayran helekke sıtıdık tora, qayran helekke atınlık, qayran helek qayra tösay dılaq. Bu barda televitterge toğunattan hama jon üstüm olur jon bir sana patriotizm, onna tunuçılıqtıqa patriotizm, onna jon sanatın kötügü, sürün kötügü yemoldan, saqalı ettiqa. Jono biremeter qaygan töbüle opsay bolar buladi.
Кайратты күшке бара түгер кайрат түртті оғыныттан. Хаман нәхелек ұлықтағы жағылтаға көміліхер жон түрбе халатчылар болды. Жонтон пачерёдна баран тоқтанар. Онуттан түрбе халатчылығар бастан тұран услуби оңырағына болоннады. Онуттан сыл сорук тәңе планова барыннады. Поэтапные. Бардын бидді оңырағыз бәккен хәммир сағалан гадам ен учылы тақыты сылы хыллан қастығыл барар. Онуттан bu məyə qalaqda gecikdə молодежь kene şöy bay toxtulları bit behen birhen ulus behen birhen olta jaltayın. Kulura молодежь ten дистаттан жеқе бonna саһанан барыннады по поколениям. Это гудда кулда биддини хелекке бидди молодежь лидері бар булыннады. Түрбе халачытыр ме онна тух kulura түрбе халачыта бәйтен опытын берер төнчүлек тәкеме приемник тен гуддук. Это гуддук итен тааран бүле токтовокко бигге барыннады. Хамы олуннаттан Хемирте финансовый тоқа лақай невит те программалар лақай кежек бу билингү яга хаманадалак программаларга кыттан олого кытты битенге хамы патынады. Онаттан бебебет кулур бутурта кулур буту бил салачарын токтук ыкса яка онаттан үлели тенге гытан баран бу үлелебет тохтарын жан кулура сыл Тümükten meripiyatçılar kolora nominasyonu verehen. Bir kolora bastıkı mestene bu türbega sulga 200 bin tınçene. 200 mestten tenkratıkıra 3 kemenlik. Bu yıl buladı bu üleni tupsaramıt, öşçe kayamıt 100 grup ararına vat. Uluhan türbeler kıra orta neydi kurduk. Toyda kana tuğ batak tuğ ödürür. Kolora küçtek türben sılay Bastığın hep iki yüz bulunca. Olen doktorları da sıvat kolora atın tövbelerge stimul berbe falan. Olen bihe bıyılgattan eti kurduk ılını ta ılını uçak. Bilin te olokka kilir yaptığına kaldı. Ondan doktor ette hakalar bebet dokutnan eder çaptıgar haka teytegale yakaytagatta hakalan hakalı tılı bebet öbügeler bit jarıktığın umunlarım vakıtındadı. Ити ага көрәген ден наһа чүгәй курати кораккадыр олордор мас кайтан көчөрөттөн ити кулура эрки хама надалак оноттон ага хастактар сүбелерин ылатыбыт баксыл опуттактын оноттон олох хами камыта бир доктор бидер оны тугунан көрөммүт төн үчүгейин түгенник ылынан тохогон кыммат өттүбүтүн Toğuqta qanqayan sağlanan ülelehin barata. Tıkılgasta tıkınnik bu komtatien bay olaran. Мақтал Петр Григорьевич наха шүдік әтте, онтан білден тұран Оксана Никитична әтетін салған берді күрдікте, әдер ичаты мұндық төлбаға Эдер ичаттары метарды қаден оны өсі бір кейті етіқпін бағарауын мұны кемескетші болынсып Оксана Ивановна бейі улус бұтығыр сағымеме бір бастын общественник құрутын тоқ бар тәрәхінлерге кені бар қатынлары нәхилегі оттан әме инекі көңі әжерде оны Оксана Ивановна мұны тембі бұрғы етіқпін бағарауын егіттен ехи төлбаға терже бұл еті көпсәметін салған де үтчаты көгілері общественніліға көгіләхінге Туох қайдақ опыттақыты, онтон туох көрүләққыны. Өте күннен бұл бүгінгі тәрәхін күттілақтары. Эти чөлбе туғыр мен сығаным суға. Мен бұланы бетрән себетігер бір сідәтілдейбін. Оны, конечно, бетрән себеті молодежі күтті тәңе үлілектәқ. Оны қаятыр дағыны бір сетімнәқ болуқтақчы саныбын. Олихин бейгеттон скола олар бүтін кітта тәңе ылсаммыт үлелер бүтін етабыт, арағаны тәрәхінлері ғұры бұд. Онтон молодежь, білінгі молодежьтар кірджік наға ғырған болла үлелелер. Отын бағарбат күрдіктері үлелектерін, оны де қамнастан, үшуе қамнаста тақтаққа бар ылсан үлелектерін сөбе болу. Молодежь осайынан стимулын улатындары қанады жеханыбын. Вот.
Мақтал Юрий Вячеславович Итылах. Раз. Так, мен булана тоте Октябрина Никитична эпидиттен ыйтлах бар бу бүгүн залга нәһелек баһлыктар гана олороллор. Бу бәйләрен делегацияларын кытары. Онотон эти бehen улуу сонда нәһелек кыттыхан учат лидерин хамнастыр дети битти. Олор бу мен халас 35 нәһелек тагы да. 31 100 бирген участна шондай. Ичатна. Хөрбәт bir ичат кытсу лидер кытсу bir нәһелек китер ичат лидер хох. Беги 19 нәһелек битигер 5 ичат лидер дахпыт. Ди тени токуй допутун нада бит ичет түгер. Онда билген хытытык турар беха тох преемственность сөттүгер. Бу ага төмчүбүт халаячыта тохтон халаячыта хох олорор. Кихини манна мен халасытан эге хайдах бу жону көгүлән манна ылагыты ден хеп интерестен ототе хайдах үлеле тагаты ден онна тостарга те 9 некоммерческой это менюс через регистрациялах 9 тостакыт ну отчетна сөттүгер хайдах үле барары мана текистелең болбадак бехенере отчет ген түгер бухгалтерская да болдун, отчет да болдун, те интен хылтан жүрүн кыhalgatонда инден терилибеттер. Ди? Айтинди ыйтылакпын. Анда баалыста эти түгөр бу баалтырген терехне болуу демен ыйтабын. Атоти бастыгы вопроска преемственность өттүннетинди. Отон преемственность өттүтүн эмет бир ул эхара ыргаты хого боло бехамяты ыргатылар эмек баалар буллайды хим билен турар. Онотон канныгере терилте үчө байты көлелир, канныгере терилте тон наха ото күйө хок багай болар. Онотон жонтон тутулуктак бу манна тон этебин деме билен турар. Ки бета холобур болоннада хим бир халаячтан тутулуктак халаячы кайдах курс тутар, халаячы кайдах задачалары турурар олоннук жөттөн жона хергете кинини батыхан барар буллайды. Онуттон бияха колбур бу ветераны боевых действий ден бар эте. Күскө бияха манна Николай Мирославович Семенов өлеләбите, онуттон сууга ийин баран келле. Баран келен баран корукка көһөрөйпин ден корукка көһөн кирбите. Онуттон бу кини председателе хоох биһиги бесы курдук олордубут. Хеп, онуттон билиңит биремяаттон ырыхан кем быстак баяны жайы боло турар биреметер ким таганы председатель болон багарбат курдук эте. Онуттон бу Чечняга, онуттон Афганистанга ме хеджибут болоттар бут букадентон баре ме барбыттара ол быстак баянайга. Онна отон түмен аспыт неделяга тон бир талылынна хеп талылынна онута бәлен истергер мустан бараннар жö байтык талан бестелер онута жону көттөмөсө халкы өлелек битиннады бир өлелбек онтон ите минюс нөңө 9 бастан отон тох жалта хинен регистрацияланактары ди. Оны боланты би жоммутур тохтен өдөмүппүт. Келе тураллар бытта. Келеллер онна биле кыра терехин, бары терехиннактер төлбелер. Келеллер онна биха бахалыста качта берин, бу бихон грамота тахаремете миха 10 тынчы хокой нада индиен хеп. Онотон индик болар, онотон жоммутугар тохтен өйдөтүүнү буларыңыттан бу өйдөтө хатыбыт, тон кадерехин өйдөнөрелерден тас өттүттен бии үп катчыны келеректяк биттен. Улус онна нехелек бюджета кыра, онотон өйдөктякыт бии боллагана хим бир сол от онотон надалак тока катчыны да хатыбыт ден өйдөтөбүт. Онна бу терехиннер болар булактарына гараңга кыттын бахалыста ден. Онотон билен турар биһиги бастан ылсыбыт жоннорбут гранулан баранар тостарбыт үлүбөгөтүн пытыра оны күскө хардапыппыт.
Ола улус барда ниргетче оргуйогардылы тох бар WhatsApp, тох соцсеть. Бара онун эре олар буппут Джон барда билерин курдук тирерде хата оппутсе. Ол оны көрөн барына жен тирергеннер, ол кеннеттен семинар бытын ыт келе тураллар үйретебит. Оны билен турар бу отчетностьтан кыджык куттаналлар. Джон барда куттанар, отчетность Олхин те Министерство юстицияны көтәмәе күскөлеләбит, келәннәр бияха семинардыры даллар. Оннан бу Нария Николаевна булырын бәйтен әме көрүтүн кеккөлләр буллагы, оннан бәйтен көрүтүн этен турарда бу Джон отчетнагыр каяннар кыйллар бит оннан бу бие бюджетка каянда качурук бутуннады дем болбуда. Оннан качур бупут, ол качыбытын сүз бехонтынча да. Сүз сүрбе. Былырын сүз сүрбәне көрбөппүт, сүз сүрбә тыгынчаны, оннан бу отчетностька ден эме туспа грантовый конкурс билер биппит, улус бутугар. Субсидия билер биппитсеп, онно болагана бу төлбе де болдун, НКО да болдун, келен бәйтин заявкатын агалбыта, оны көмүскәбиттере, оны көмүскәбиттерин бу гранул бут төлбелер битигер, онна НКОлар бутигер түңәп биппит. Былырын 10 ыл бута. 12 тыгынча бу хүрдәк, күстәк өбүл болар. Бу 12 тыгынчаны ынко бәтер ылан баран бухгалтерга төлүр. Ол бухгалтер киннер хыллага чоттарын оңорон берер. Бу ынрык улхан карды болар. Онотон 3 ай багай ден болбуда. Онотон быйыл биги сүйс огон урын оларбыт. Тога жетер булырын элбек бай заявка кирбите аны сүйс огон онник краланытын элбетен якпит. Жаңга бұдан отчетностька онна текіджік регистрацияға көмілі қанада, оны то проект хуруютугар биги проект хуруян бербеппит. Хараз өтөбін. Энник вопрос хим бір кереға, проект биги кемеқада хуруян бербеппит. Кихи бәті идеялақ келер, оны харазы тутаден ыйты бапастастыға вопрос бұд партнердарын кемей дейбіт. Партнердарын кемей. Бу бир вопроска хатан эппеттебеттилер даганы биги чаңызгы келер дибит. Отын кыджык ыйтачыл бак, тоодетер партнер бар булактак. Каян даганы ханнык бар идеяга. Бар мен бу бүгүн хассерде турам бараммын площадка тутар эппенден бараммын тиен келем. Площадкабын суруйум, гранылым, онтын меха көмлөр кийим сууга бит. Жахалтын билбекке олорор. Jonum hergem eme bilbekkel olor, kayandı kimde kömlöspet, maham butiyen kelle inventarim butiyde min hoğudokpun. Olonluk bolbatın tuhugar kini betin kamandata bar bulukta. Bu kihi kelle onatın epettek. Min bollagana 10 erkehilakpin, meha maspın tahan berektere. Min jahaltavın kıtta pismo поддержки battastım, kinler meha bu площадкаң оробун сирбин белемнилерди. Үсүһүнен тәэнни курдук. Жарыктар хебете эски соңорор оннук маннык. Бүтте ол проект уже бии ылабыт. Она сүбелен эре беребит. Маны сылын соругун бартын хуриен бербеппит. Сметаты нейин оңорбаппыт. Бәйлер оңороллар. Кихи бәте хем бир өренектәк. Бу бәтин проектын бәте хурибатак кихи проекты хатан олоққа келлербет. Катчылан баран олорор. Бүтәгер буланы үлем барда хем бир бәгәр төннән келер. Оноттон ол эйин көрөммө олороллар дип күттүк. Онда кеме ошибкалар балар эте олейин эхоннук ошибка таккабатын тугар эмен неден этебит. Жон бәте умая хаджар кихи бу проектын бартын хетере бәте тек тирердектәк. Онтон бу регистрациятер уже көмлөстөк бүтте. Онон бүтер. Онтон проектын кайда әгәрдәләтибит. Чахин контроллаһабыт, онтон бүтәһегер отчетнаһагыр көмлөһөбүт би. Хамыр катыра ол буллады. Тонун Нария Николаевна бәтеме эбене тердә. Эбенде тоороди барда билинне балак. Ата отчетны сеттинен тақына некоммерческий территориаль бахпай отчет турарди. Налоговый газ, стат отчет, бухгалтерская отчетность. Аны таханан Минюс да барда беремеләк, барда гым кварталнан хылга бирде деп курдук срокта. Аны таханан эме биле
төлөбекке қаллаққына страва үрдік. Онуттан ответственность бары ылынан олороллар әрәрі, конечно, ырырғаталлар. Кыжы бу активинен кетішіне пөтен күрдік бұлырыңыттан субсидия кейірбіті. Сөз сүрбет ахинча пробный күрдік пока манны көрбіппіт, он кеге қатың өпіппіт. Хыллаңы 12-ден средний, в принципе, по республике бухгалтер тугахып, где-то примерно кварталга үстөт тыгынча оңорон берелер. Онтон сылга холобара киндер 12-ге қастағаны ынкоону сеті хаджанлар көмілі Антон Булана, мен юс отчетын аспект неделяга ровно бо управление Министерства юстиции РФ по Республике Саха-Якутия 2 специалист таққан беға семинарытта. Именно мен юс отчетын бо до 15 апреля туттарылық отчету бартын көрдірін өретен, оның тағанан саңа платформа өлеләнер әрдетілер, единый Россиялар көғіләхінлерінен тақсыбыт. Ол саңа платформаға мен қайдақ өлелері көрдірділер. Оны тағанан әме пустой бланкалақ кәлендер мұстывыт некоммерческай тәреттелер бет мен неуз отчеттарын бартын үші байдық тұтан иджа бардылар, толаттыр оқсан. Еннегінен бігеме сүрдәқ өрді бет, оны тағанан бігі қауыл мен неузтар кәлелерін істенлер. Аммалар онна чарапчылар эме келендер отчеттарын туттаран бардыларса. Этинне курдук бихи бәбит тугу кайыр бытынан хайыбыт хамайо кайын бәбит пока хаманда бутыгар юрист дағаны бухгалтер дағаны соқ. Қалабыра чарапчылары олан корар буллаққатына киндерге сығалай агентство лелер. Горнайдары олан корар буллаққына эменнук бәйлері сүрдәқ уже сығалай улахан күстәқ команда. Бихи ләбетен сағаланы хәммет әме опыт бұғытына деген біліманлық әриемет, көрсемет деген қалабыра общественниктер гытын қайдақ поддержкалы гыты демет бұл субсидия түңгетәхінна горнайдар холобыра тоқтара. Тоқтара демалары бәйлерін некоммерческай хайысқаларғар бәйлерін опыттара кендер әме примерно в среднем сылға 200 тыынчаны субсидия ғыталар олар. Именно бұл отчетына сәрі тұттары тұғар денсеп, оны бігеме оны қайдағара бәбдер боро балыны бұд. Критерий бұғытынан холобыра бейдігі Бу некоммерческая тәрелті хылға хотя бы бирдек кете хаяпқа үпіп болуқтақтен. Грантовый конкурсқа региональный болын, российской болын сәп, ол табиғеме көғілі бүттен кенлері. Оны таханан бұлана кене отчетын оттан правильно тұттуып, субсидиятын правильно тұттуып болуқтақтен. Bir самый улхан критерий бүттен, бе яқа чоккар көмілі бүт, ән бағалыс табән идеяғын, олар сергер турар бапуростары, проблемаларғын олыққа келерерге үлелестенді. Онна улана хамай улаханатын бе яқаме күске турар проблема ден, проект командатын турарута де, октябренің кетішіне марен әмейіп біте, проект қолабыра төлбелерге дағана нүк балатшы. Біле олық яркай фанат жыныр балар де төлбеға, олық істерінен, тоқтарынан, бартынан төлбелерге рәжалар проект хүріоқтарын бағарандар кәлелер. Но соз соғытақ кәлелер. Кинлер бағалақтар, не то что бұсатан хүрі батыр, проекттен біле бігі бәбі тәме манны қаян көрді біт, хоғытықту да жыныр хүріен көрділер. Әлбәқ-әлбәға манның бұры болан көрді біт. Бұлырын ел дархан ғыранығар қолаура. Онтан таққа проект бұт-бұттан ағыға отклоненный бол бұда, потому что штраф қаяып бұтсеп. Налоговайға штраф естіқтар әді. Сүсті хүккобай, сүз бейхонну, онтан ламыт көтен қал бұт. Еннегінен чөй бай проекттар бұт аспаққа қал бұттара. Бұйыл сүрінір олар еті ден отыт тұхынчағадылы тұғын олар бұттар сумматын. Естіқ болу концептен. Олеген бұйыл оттан әрінәбет проекттар бұт ағықтары ден. Онна олағына тоқ. Қалар те проект хүріютөр хауатақты кәлелер. Кәлем барандар, конечно же, көмеға надияны еқа кәлелер бұлла дейген көме береға ресурсына кеге күрдік кәлендер. Оны гінім баран хамай күхана дейін бұл проект хүріютығар хауатақ кеге қайбат үлеті. Оны төлбі олықтақтыры бәйлері ме өйдіқтақтыр. Төлбіға олеген бе әдір ұчталар бұтын, әдір ұчап бұтын, қалауыра нәхелек бүт ұчаттарын, қамната хаты өтеме. Қалауыра нәхелек ұчаттара бейіға Үтсет лидердер бұд олар сірдерінен әме проблеманы бартын көрі біле алыр олар. Тоқ тейбәтін, қолабыра дұробияның қатшақта қоғытығы бары, бұрабы кәхей түхі бары, қанна күскелелек қабы, олығын анны көремет, атыра-атыра активленің кетішіне чаттарын мұнер, үтсет лидердерін ұнна жа мұняқты бұд, кем тоқ проблемалағын ұнныттан проекттері ме ол қайысқанан ұтағаты бұд, қолабыра. Мақтал. Мақтал, оңағыр мен наға шөйдік олы қойды. Түн бұрыстой бәдік, шөй бәдік бәрі беріледі. Жебіреме бет қылғыз, оның бағалысты кемі етілағай, сұққа соғыстық еті қайын. Сен Прокопьевич итанды?
Тетö күнүнөн вастабыллах бүгүнгү Жон Серге Белинитин ылбыт бүгүнгү күнгө биги наммытылуһун общественниктера Ихеқа намылуғын культуратын, оны духовныхын атыттан ұруй айқал болын. То бүгін ете бұл именно Ихеқа анамыт мероприятие была. Күдік общественнаға соқ, онна бұл Жон Серге кәлен үлелер из дұғатыттан, онна санатыттан үлеләві болғана тоқта кәлі болар. Анаттан bu bara dürbüp bulu manna loror jon öksügüt toğonu sıllarga hamnasta hoğata kaçıda kırımçıgete ol gınan baran toqtölü toqtabakka bara turbuda uçutallarga gıtta horoga regionlarga te qartıskı gıtallar di bokandan hamnastарын tölüller etedi onu kemler kelen aspatlara ol birimega bu jakıcık общественниктер ölülen kamsan süren köten ol kömgemin spor kulüleri tem unnate председатели Федерации спортивных видов спорта ден. Ол жондар бұл мероприятияны бардыны талар еді. Етенік оннаттан ете кылгастык етен ахарар болақата мен улус жахалтатыгар дүліләбітім, нәхелек жахалтатыгар дүліләбітім. Оннаттан мана кыргыттар баллары болу. Ленскай нәхелек туақтара төлбе халая чылыра. Оннаттан бейгеті төлбе салая кетігінші 10 сылтан 2-10 сыл гыдлы. Бастабыт төлбаға бейге Ленскай нәхелек жағалтата 1 миллион қачыны берерді бет. 2 месте бұл төлбаға ағыз үстіңінші, онда хүс бол бұққа 5 үстіңінші ден. Аны жон сағыялар бұл төлбе қачыны қантан дылағатай бұл ден. Оны мета бағалықпын ұлғана намгұрда Вандарей Григорьеве Үбеди гынан нехелекке қатчы көрілділер бұл тугу благоустройство оңырорға ден. Ол қатчыны бейіламыд әргітен бұл бәйбет төлбелер бітеп беребет, оны тәйін бей намыхіне оруқта қатчы бұлла. Ол оны оламыд бейге төлбелерге өлдерен берен баран, бұл қатчыны берепетін бұл төлбе салаячыла жоннырын ұғынларан, ынырта өлі қамнаспағы ұтылар, онына bu en oğurukta kulağın kiniler beylere baratın oğuran beyler hep. Teknika bulan, masına bulan, jom böğü takkan ülülen, kelen ondan direk ürgüş soğuyor. Kavuğu şey oğulundadır. Anlı kurduk. Anıttan üleni kamna septiyaktık, jonu hergeni gıtta ülestakka. İnnik üleni kamna hattan ıtıqqa. Anıttan bugünkü künge hiyaka. Бағары мәті өсі дағаны Жон Серге признанетін ұлы тұрор күтігер, оны өсі дағаны Жонға әргеға еге ақыт сұлғыт аттанан Жон ұвасты, хамай главный кейқаттын Жон ұвасты бола болар. Бағы болар. Кемеқаметі еті барды. Кемеқада еті хоқтантын бі күмбіт бүппет тәрәхемет онын бағалыста бәғат листай бапроста болақытына Октябрина Никитичнаға, Нарияна Николаевна үшөй байды қатылары кәліңет ұйтылығы қыттен әрінәбет. Оны тән хеқат еқпетін бағарауыт манна үтчет лидерден бі бір үйеріне әчебетін ұнтаннан молын атын көрді бүт, онын аға чөйді көрді бүт, білбі жанар балары болу, чирәйіп Денис Чағылы өстен. Эти намытчата болар сәп. Онан кине хаме сетихидері бағарауыт тіределер, жона әргеді ден әтәрін. Оны четтон тоқ бар төміктір тұлбын маннық әтекпін бағарауын. Тәрәуіт ұлыс бұд үйнерін сайдарын тұғығар ұйтылар өлелерге көқтақты күттар ұлыс бұд бар соқ общественный олығын бастыңнара бұ әйге болағат. Итнетен тұран тоқ бар ұрасанағат барыта Олыққа кирден, бары бір самаға болын, бары түмсіліғ болу қайын, онытын білен тұран, әдері чаттар бұтын бәбітігер тарды қайын, кеннері инекі көнгі тұту қайын, кеннері әбәхәт қатшығыр әден бол батақ, кеннері финансовый поддержкаден, кеннер жігіне олақанық нады баттар. Кеннер оңыроллар идеяларын әтелер, ол идеялайын
идеяларын результатын көрөктөрүн багаралар. Ол результатыттан өтсө мотивацияланан өссө үрдүкө таккактарын сөпсөп, онун оттон биги терехеммит бу ахагас кепсети площадкадан түмүктүүбүт, онна билигин бияка торжественный часпыт болуга болгомдого дейин бахыбаларын биге алжытар бытыр, спикердер бытыр мактанабыт. Юрий Вячеславович. Благодарственным письмом главы муниципального образования Намский улус награждается Кулешова Октябрина Никитична, начальник МКУ Управления социальной политики Мегина Кангаласского улуса. Благодарственным письмом главы муниципального образования Намский улус награждается Захарова Нарьяна Николаевна, специалист по грантовой политике МКУ Управления социальной политики Мегина Кангаласского улуса.
Үтөгейхене. Eline ebeken oğut olur. Olcakçı unanda surallıba. Hatırı komporun kotoy olur. Ol kırıcık sügenen sorulluba. Hemşeri koçoto dora hıdan. Örgüy görüler hırığından. Eksiller buyarı satarıda. Illanar ayhala bir hırınan. Olok bıçağıl kaysar sırdala. Omuk butarıl kaysar sıngıla. Sırdatar en adın dörüt nangı. En kümlün, en orkun, en maksımlı. En saka sürgedin gödök müdün. Sana kemser gedin üner gidi. Kahaktı gündüzlü sanar mıdı? İni bir dorokun salay mıdı? Ey yiğit doktorlar öğerler. Ey yiğit göreden dağarlıklar. En korsun en kohum doktorun. En çulu en ulu kınatların. Olok bıçağıl kaysar serdala. Omuk butarıl kaysar sıngılar. Sırdatar en adın dörüt nangı. En kümlün, en okun, en maksımlı. Çuluğu vay bıtıgar. Buruy, aykam olur. En kütten çağılan taksırını. Arsaha boğulan insanlar bıdı. Umak bir ağotun umullu bat. Sürenin silahı umullu bat. Illı bir eygin olatların. Sadı bir eygin eretlerin. Sahalar gen kurtar ubay bıdı. Ödüktür çağıl kayması bıdı. Olok bu çağıl kaysar sırala. Omuk kurtarıl kaysar sıngıla. Sırdalar en adın törüt nangın. En kümlün, en okun, en maksımın. Olok bıçağıl kaysar sırdala. Omuk kurtarıl kaysar sıngıla. Sırdalar en adın törüt nangın. En kümlün, en okun, en maksımlı, en güngün, en okul, en çalkay maksımlı. Maktab olur. Общественниктара кен туттар ытык маны ыңырылах ылжытар быт. Бүгін манна мохоннолары улус путугар үлелері бастың общественный түмсүйлері, төлбелері, улус бары социальный кайыскаларын самнай, активнай, үтө санала бастың жоннор бот, оны таханан бейгі кен туттары түмсүйлер бет. Иккитыгынча сүрбе үссыл түмүктеринен. Намулуха муниципальный терили бастыңтан бастыңнары чести түгенин бу үрдүк түхүлгеге уруйду айхалы терехиммитин сагалыбыт. Әгәрдә тол бәрелләре Намулуха муниципальный терили депутаттарын себетин председателигәре Алексей Иванович Винокуровка.
дойдулақтарым, ытык куба белелек әнселебе қочатуытығар, бүгін беге ытыктыр уастыр кебет, Максим Кирович Амосов түрәбі түрбетігер бола тұрара бейеқі өсі долгутулақ, оны петнестәқ. Бейеқі бұл хаңа тұтылы бұтызалыға, бейеқі намыт ұлығын хамай бастыннатан бастыннара, беге бұл олық бұтын қамсыда хыджар, беге ытыктыр онна уастыр общественникті бүккелен оларылар. Эгене бүгін бұқаварығытын, үйерін онан долгыян тұран, беге намыт ұлығын аға бағалығын, үйерін екенчерсілі соп, намыт ұлығын жағылтатын, намыт ұлығын администрациятын, депутаттарын сәбетін, онна тұз бәм апыттан, бүгінгі үйеріләқ, онна бүгін бұл кетігінші хүбе үз сылға, беге намыт ұлығығар тоғын ұлына тұғы қайдыбыт ден, белетер күмінтінен ететігістенек ағадылебін. Манна бұл ағас көпсетеге әлбәқ вопрос, онна әлбәқ бұл көрілер әтілдінілер, намылығығар беге бейхәп шәсініктері бұтығар, қахан бағар, теренер жамы болағыт, ол күрдік бұл әпшесіна қамсағынларға, беге олық бұтығар, беге бұл ұлыспыз сайдығытығар, тұтуларға, тоқ бар қайысқаларға бартығар бұл әпшесініға хоқ хағаламат. Бұл төрөте болар, бұл үлі қамнас төрөте болар, бұл беге улус жахалтадан чөтуға тейдәк бітіне, бірылдысы чөтуға тейдәк бітіне, бұл нәхелек жына бәлерін әтейлерден сағалан, тұрорсулара олыққа керетігер ол бастығы қамсағанаттан онтон сағаланан бұл мұняққа хаджанлары әтіммет әтейлері олыққа керері хамай солталақ болар. Онтон бұл әшесімнен қамсағанларға арас түгенлер болалар, арас қамсағанлар, күнлер, жыллар кәлін ағылар. Бейқі бұл олықпұт долғыннақ, осулақ біремелергер, Бахарда да турах жибутара, кавит бремете турах жибута, билген ана байынны жайы бола турар. Бехе бу камсахандарга бехе намолухун жахылтата, кахан багар бехе теренер терекбит, оны эренер эребит, эхе общественниктер болагат. Бехе раз ытар акциялар бутыгар барыта эхегине хуак аспат. Бехе этер боллахына бу борстойда этер боллахына ППМ программатан сагалан. Беге бұл қолыбыр бұйбанданы жандар беге әдер болақпына беге бұйбарға теренер терекбет, оны әренер әрбет әхе болағыд. Беге қолыбыр бұл күрджігі әттаққа беге бұйбар біреметігер бұл әқәрін әмет әхегіні күттігі жөһіммет, әхе жоны әргені қамсатаңғыд. Бұл әптақ бұл елтарқымыд, бұл тұтаты бұл бұд беге Мадуна Россия бұд президентін талығытығар бұл әхегіні хоқ аспатаға болу жаханығын. Беге намыт олуға чәчере хайда тұруға беге үлелі қамны ғыджа жамыт туараттан көрін өребет. Бұл қамсағынға әге барғыт, ол бағас сүз біріған жақчы, манна хем бір дұғаларынан, хүрәқтерінен, бірдарынан бұл төлбелергер ұлжар, нәхелектергер ұлжар. Бұл нәхелек хайдыннағына ұлыс сайданнағына республика хәрия болар. Беге бұл өребет, оны арас ұлыстағы жамыт өребет, оны өрестебет, бұна ұмылуға қайдақ чәчері хайда тұрара. Бұл қамсағыңа барыта беге олықтақты бұд күттіғалар ден әтәует. Беге үлелер қамныр жоңға бұл толырыр, оны хедериләқ, оны бұл бірістебетіләқ бұласқа бейеқа кәннебеттен от анятчы, бұл әрейәтчі, әтәйтчі, көміліхәтчі болар общественник. Инна жан тұрамыд әхегіне бұл өріләқ күннен ететік істенік өсі бейді әғадалибін қауынлан тұз байға тегер, жек әргеттер кетегер таптыр, өйір жоңғыт көрутын мәлже аттығытығар бар болынар. Бағы болар. Решением Улусного совета депутатов муниципального образования Намский Улус номер 1-5 от 14 февраля 2024 года почетное звание Намулугун Итыктабыллах-Кейте присуждается Лебедевой Оксане Ивановне, председателю Совета ветеранов МО Хатын-Арынский наслег. За активное участие в
в организации проведения избирательной кампании 2024 года, выборов президента Российской Федерации, благодарственным письмом руководителя администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия награждается Татаринов Арьян Афанасьевич, специалист по работе с молодежью, МО «Хатырыкский наслег». За активную жизненную позицию, вклад в развитие Института гражданского общества и в связи с проведением улусного конкурса «Общественное признание» по итогам 2023 года почетной грамотой главы Монамский улус награждается Индеева Саргылана Руслановна, председатель Женсовета Тупсуна. Почетной грамотой главы Монамский улус награждается Зырянова Наталья Егоровна, председатель территориального общественного самоуправления Сардана, села Умыяхтах. Почетной грамотой главы Монамский улус награждается Дьяконова Амана Павловна, председатель территориального общественного самоуправления Чаран, МО «Тюбинский наслег». Почетной грамотой главы Монамский улус награждается Осипова Татьяна Иннокентьевна, начальник микрорайона ипподром МО «Ленский наслег». Почетной грамотой главы Монамский улус награждается Захаров Александр Александрович, председатель общественного движения «Эр-Сомого», МО «Хобуставский первый наслег». Почетной грамотой главы Монамский улус награждается Парникова Варвара Даниловна, активист МО «Искровский наслег».
сынаға көрсін хомушут импровизаторы Айсен Делохова. Өтө күнен болуқтуын күнді намылуғын оқтақтара, ғалжыттара. Онтын бұл бүгін намылуғын самайтын активнай общественный территорияларын честяхен күнен барғытын кестіңе қарды болуқтын. Бағарабын дөсі тахарыла құлені кытанық дұробияны жалла құғын олағу, оны әйеқар анамын бәйім жүріскен тыста қомыспын бәле құнауын. Әғәрді тыл бәрілер намылуға муниципальный тәрілі бағылығын социальный вопростарға салбуячытыгар Юрий Вячеславович Дьяконовка. Өсі түгілін, үті жороки хәнден бүгінгі тәрәхін геройдара, бұруйдақтара дияқыды. Әйгені варғытын отын бұл аспыт 2-ші жүрбе өсіл үрдік сетихіләқтік, үрдік тағымнақтық аспытын бәлей тәммет бүгін әйгені жестек бет. Онытын бұл общественный түлеттен бүгін әлбәқті тілінде үрдәқ ұрықан, онытын әлбәқ сәнені барыр қайысқа болар, онытын үрдәқ ұрықан, онытын Эйха түгенден туһанамын улусу бахылыга юрен екенти үшінда туз бәм апыттан мақтанабын, манны күләли хамны хиджаргытынан. Оннаттан бұл общественныгыта үләни күрірдур бахылы қолбәшті болар білін хевәстен бұл өттігер бұл қайысқаға үләни күшке үтіқпыт. Оннаттан
диэн эреннеребин онутон бары бирге боламмыт салгы өссөйдүк ситихилерге тахсан ihe хайын диэн ыңырабын. Эти Алексей Иванович эппитигер курдук бу намулуха социальный экономическая сайдыта эхигине хо кайдакта барбат бу маннык тутуулар бу маннык болгомто үрдүкү быластан да болдун уостан умуллан олорор нехленелах ороюнга ду нехлекке ду кайдак барыгайд активный жизненный нучылытыха позициялах жоңго хергега бәте эте тыына бәтин интерихин культуратын бу агаларын түмсүйтүн иелерин ветераннерин ычаттарын өрө тута хыджар бу улуу жоннорун аттата хыджар жоңго болгомту уруллара чакчы ононто бу бихека бу кенники биремега келбит сайдыбыт ситихибит барта бу хачы эхеги зослугагаттен эттахпена сыспатым боло анан иннекитин даганы өсө төгөлүн дах күшкүлели кайын наммутулугун сайындары кайын оннати мега хагаластырати опуттарытын быха хаян түрген хостук айтакка ычакка хүрдө болгомту уруллар онтон ычаттар бытыр болгомтута уру кайын онната патриоттар итан тары кайын ден этилак битнакта. За вклад в развитие Института гражданского общества, активную жизненную позицию в связи с проведением улусного конкурса «Общественное признание» по итогам 2023 года благодарственным письмом главы муниципального образования Намский улус награждается Герасимов Мичиль Борисович, командир ДНД Котой Хатынарынского наслега, председателя Совета мужчин село Графский берег. Благодарственным письмом главы муниципального образования Намский улус награждается Петров Степан Степанович, охранник муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Хомус, село Хатас. Благодарственным письмом главы муниципального образования Намский улус награждается Атласова Ольга Семеновна, учитель технологии и черчения МКО Тастахская ОШ, МО Намский улус. Благодарственным письмом главы муниципального образования Намский улус награждается Захаров Иннокентий Валентинович, рабочий МКО Битюнская СОЖ имени Таллан-Бюре. Благодарственным письмом главы муниципального образования Намский улус награждается Иванова Татьяна Васильевна, руководитель Тюльбе Чептикл, МО Кадырыкский наслег. Благодарственным письмом главы муниципального образования Намский улус награждается Куличкина Антонина Аркадьевна, начальник Тюльбе РЛ, МО Мадуцкий наслег.
Благодарственным письмом главы муниципального образования Намский Улус награждается Назарова Саргылана Петровна, активист территориального общественного самоуправления Сайдам, мо Хамагатинский наслед. Благодарственным письмом главы муниципального образования Намский Улус награждается Протопопова Прасковья Романовна, директор МКУ Никольский музей землепользования имени Шарапова. Благодарственным письмом главы муниципального образования Намский Улус награждается Колесова Наталья Вячеславовна, члена женсовета Далбар, мо партизанский наслед. Благодарственным письмом главы муниципального образования Намский Улус награждается Соловьева Татьяна Николаевна, председатель женского совета, мо первый хомустанский наслед. Благодарственным письмом главы муниципального образования Намский Улус награждается Горохова Тамара Алексеевна, начальник Тюльбе Чагыл, мо Маймагинский наслед. Благодарственным письмом главы муниципального образования Намский Улус награждается Новгородова Елизавета Иосифовна, активный гражданин, мо идейский наслед. Благодарственным письмом главы муниципального образования Намский Улус награждается Никонова Татьяна Ивановна, председатель территориального общественного самоуправления КТ мо Тюбинский наслед. Благодарственным письмом главы муниципального образования Намский Улус награждается Дьяконова Александра Анатольевна, специалист сельского хозяйства мо Искровский наслед. Благодарственным письмом главы муниципального образования Намский Улус награждается Предезникова Ольга Ильинична, начальник микрорайона Нелегер, Ленский наслед.
Благодарственным письмом главы муниципального образования Намский Улус награждается Васильева Мария Петровна, музыкальный руководитель МКДО РЛ село Харьялак. Благодарственным письмом главы муниципального образования Намский Улус награждается Аргунов Семен Максимович, редактор первой категории государственного автономного учреждения Республики Саха-Якутия, Саха-Печать редакции Намской улусной газеты «Энсели». За вклад в реализацию семейной и демографической политики, развитие Института гражданского общества благодарственным письмом главы МО Намский Улус награждается Эверстова Екатерина Алексеевна, ведущий специалист администрации МО Едейский наслед. Общее фотографирование. За вклад в реализацию семейной и демографической политики, развитие Института гражданского общества благодарственным письмом главы МО Намский Улус награждается Эверстова Екатерина Алексеевна, ведущий специалист администрации МО Едейский наслед. Благодарственным письмом главы МО Намский Улус награждается Ушаков Владислав Владимирович, ведущий специалист администрации МО Комустасский, первый наслед по социальным вопросам. Благодарственным письмом главы МО Намский Улус награждается Скрябина Полина Ивановна, заместитель главы МО Партизанский наслед. Благодарственным письмом главы МО Намский Улус награждается Винокурова Сардана Станиславовна, ведущий специалист администрации МО Никольский наслед.
Благодарственным письмом главы Монамский ЛУС награждается Катакинова Туяра Алексеевна, ведущий специалист администрации МО Мадутский наслед. Благодарственным письмом главы Монамский ЛУС награждается Оегостурова Глафира Никитична, ведущий специалист администрации МО Маймагинский наслед. Благодарственным письмом главы Монамский ЛУС награждается Попова Антонина Егоровна, ведущий специалист администрации МО Хатырыкский наслед. Благодарственным письмом главы Монамский ЛУС награждается Семенова Галина Яковлевна, ведущий специалист администрации МО Кебекёнский наслед. Благодарственным письмом главы Монамский ЛУС награждается Савинова Акулина Васильевна, ведущий специалист администрации МО Фрунзенский наслед. Благодарственным письмом главы Монамский ЛУС награждается Моксунова Галина Семеновна, ведущий специалист администрации МО Тастахский наслед. Приглашаем на общее фотографирование. Сынаға көрсүң, күн бұтар қайдараға оғы үнкі ансамбыла. Усыран салаятчы Лидия Колодезникова.
кайдара ого үңкү ансамбла. Дорогие друзья, начинаем торжественное вручение номинаций. Для вручения номинации «Лучший женсовет сельского поселения Намского улуса» по итогам 2023 года на сцену приглашается председатель общественного женского движения «Матери России» Рожина Марьяна Дмитриевна. Итак, представляем вашему вниманию номинацию «Лучший женсовет сельского поселения Намского улуса». Первой группе наслегов победителем становится Мо Катын Арынский наслег, председатель Мальцева Дарья Ивановна. Второй группе наслегов победителем становится Мо Никольский наслег, председатель Нератова Зинаида Васильевна. В третьей группе наслегов победителем становится Мо Тастахский наслег, председатель Гаврильева Октябрина Семеновна. Итак, дорогие друзья, приглашаем на общее фотографирование. Для вручения номинации «Лучший общественный совет сельского поселения Намского улуса» по итогам 2023 года на сцену приглашается Евстафьева Екатерина Сергеевна, начальник отдела по семейной и молодежной политике МО «Намский улус». В первой группе наслегов победителем становится Мо Ленский наслег, председатель Крылова Валентина Петровна.
Наслегов победителем становится Мо-Битюнский наслег. Председатель Евстафьева Анна Семеновна. Группе наслегов победителем становится Мо-Арбынский наслег. Председатель Бугаева Надежда Афанасьевна. Итак, приглашаем на общее фотографирование. Для вручения номинации «Лучший опорный центр здорового образа жизни Намского улуса» по итогам 2023 года на сцену приглашается Захарова Инга Дмитриевна, главный специалист отдела по семейной и молодежной политике МО «Намский улус». Итак, предоставляем номинацию «Лучший опорный центр здорового образа жизни Намского улуса». Среди опорных центров здорового образа жизни Намского улуса третье место заняла опорный центр МО «Никольский наслег». Глава Кривогордицын Алексей Карлович. Второе место заняла опорный центр МО «Партизанский наслег». Глава Зырянов Алексей Николаевич. Первое место и победителем становится опорный центр МО «Едейский наслег». Глава Гаврилиев Иван Васильевич. Приглашаем на общее фотографирование. Представляем номинацию «Лучшая некоммерческая организация Намского улуса»
Среди некоммерческих организаций Намского улуса 3-е место заняла в номинации «Лучшая некоммерческая организация Намского улуса» Намская улусная физкультурно-спортивная общественная организация Федерация Северной ходьбы «Лидер» Республики Саха-Якутия, руководитель Елисеев Дмитрий Михайлович. Второе место заняла в номинации «Лучшая некоммерческая организация Намского улуса» местная общественная организация ветеранов боевых действий «Воин» Намского улуса Республики Саха-Якутия, руководитель Оконечников Павел Николаевич. Первое место и победитель в номинации «Лучшая некоммерческая организация Намского улуса» Ассоциация молодежного движения «Спектр», руководитель Дьяконова Мария Петровна. Приглашаем на общее фотографирование. Для вручения номинации «Лучший совет ветеранов сельского поселения Намского улуса» по итогам 2023 года на сцену приглашается Кобякова Софья Дмитриевна, председатель Улусного совета ветеранов. В первой группе наслегов победителем становится Ленский наслег, председатель Попова Вера Васильевна. Второй группе наслегов победителем становится Комустахский второй наслег, председатель Сивцева Надежда Ивановна. Наслегов победителем становится Маймагинский наслег, председатель Андросова Сардана Михайловна.
Приглашаем на общее фотографирование. Для вручения номинации «Лучший председатель первичной организации инвалидов сельского поселения Намского улуса» по итогам 2023 года на сцену приглашается Литвинова Марина Дмитриевна, председатель Намской улусной общественной организации Якутской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов. Представляем номинацию «Лучший председатель первичной организации инвалидов сельского поселения Намского улуса». Победитель в номинации «Лучший председатель первичной организации инвалидов сельского поселения Намского улуса» Мо Катырыкский наслед, председатель Мохин Дмитрий Захарович. Второй группе наследников победителем становится Мо Хомукстахский первый наслед, председатель Березкина Татьяна Алексеевна. Третьей группе наследников победителем становится Мо Битюнский наслед, председатель Соловьева Александра Афанасьевна. Приглашаем на общее фотографирование. Для вручения номинации «Лучший общественный корреспондент» по итогам 2023 года на сцену приглашается Олесов Касьян Афанасьевич Олук, корреспондент газеты «Энсели», член Союза журналистов России.
Представляем номинацию «Лучший общественный корреспондент Намского улуса». Победитель в номинации «Лучший общественный корреспондент Намского улуса» Сивцева Надежда Дмитриевна, ведущий специалист наследной администрации МО Хатын-Арынский наслед Намского улуса. Победитель в номинации «Лучший общественный корреспондент Намского улуса» Аргунов Семен Максимович, член Союза журналистов России, редактора первой категории «Гаурсия Сахапечать», редакции Намской улусной газеты «Энсели». Для вручения номинации «Лучший совет отцов сельского поселения Намского улуса» по итогам 2023 года на сцену приглашается член Совета отцов Намского улуса, победитель номинации «Лучший общественник года Намского улуса» по итогам 2022 года Мичиль Борисович Герасимов, командир ДНД Хотой Хатын-Арынского наслега, председатель Совета мужчин село Графский берег. Представляем номинацию «Лучший совет отцов сельского поселения Намского улуса». Первой группе наслегов победителем становится МО Хамагатинский наслег, председатель Уадай Владимир Георгиевич. Второй группе наслегов победителем становится МО Партизанский наслег, председатель Садовников Василий Николаевич. Третьей группе наслегов победителем становится МО Искровский наслег, председатель Дьяконов Данил Васильевич. Приглашаем на общее фотографирование.
Представляем номинацию «Лучший общественник года Намского улуса». Победителем становится Мо Хамагатинский наследник Аманатова Мария Николаевна. Победителем становится Мо партизанский наследник Подоксенова Ирина Ивановна. Приглашаем на общее фотографирование. Для вручения номинации «Лучшее добровольческое волонтерское объединение» по итогам 2023 года на сцену приглашается Юрий Вячеславович Дьяконов, заместитель главы по социальным вопросам МО «Намский улус». Представляем номинацию «Лучшее добровольческое волонтерское объединение Намского улуса». Победителем становится в номинации «Мо Катын Арынский наследник». Добровольческий швейный цех «Сыджая», руководитель Мальцева Дарья Ивановна. Долгожданный и волнительный момент сегодняшнего мероприятия.
Наше мероприятие посвящается всем активным гражданам нашего улуса, которые каждодневно вносят свой значительный вклад во благо процветания родного округа, наследия улуса и республики. Итак, на сцену победителей в номинации «Лучший тюльбе» сельского поселения Намского улуса приглашается Алексей Иванович Винокуров, председатель Совета депутатов МО Намский улус. Күдүбүттүлактарым, бастан бу үһүс группана каллар, үһүс группана аган ихнербин көңүллән. Ол курдук. Кыйлагынан болар бияка хамай кескиллах, она хамай тахарлах төрбенен агыллар микрорайон кыз көле, Мос Албанский наслек, үһүс нәйлектерге. Иккис группаға кыйлагынан болар бияка хамай үлеләк, оны хамай тахарлак нәһлегеннән, онна кене төлбәдә болар. Ол курдук сахарга төлбә, модут нәһлеге. Алаячы Петрова Александра Гаврилевна. Онна наму жалдаттан сүйістін жалақ сертификатынан тағыралды. Ол курдук улакан электерге басты группаға чыпчал онна кыйырыгын билеге бияка бихи микрорайону төлбебет арытит каматтан эхлеге халаячы саргылана негендевна Захар эз Итак, приглашаем на общее фотографирование. Бары награда ламытры әгәддәлир ылбагайры атнан Любовь Левина.
Esberiye yer sulus punan Sılcın örü doğrudan üyeleri doğratalar Любовь Левина. Әгәрдә тыл бәрелләре нам улуха муниципальный терли жекерген уанна учет политикатын отделын начальнигары Екатерина Сергеевна Естафьевага. Үтү киһэнэн нам улуһун бастыңтан бастың общественниктара, хатырык нэһэлеген олохтоохтара, уанна бу бүгүнгү терэхини терияһыджар бу бары бар жоммут. Отон бастан туран мактаныгы багарылар бу бастыңнык терибит, үрдүк таамнаактык терибит Артур Егоровичка уанна кини бу культуратын салаячыт, культура тугор салаячытыгар директоригер наха чөйдү бу маннык үрдүк таамнаак терэхини общественниктергар белях умутугар. Отон манна үрдүк санага туран этиллияга багарар, багарабын туохтен бу терэхини мен бастан великий бипер Юрий Кентьевич меха сору коңорбута. Эки тыгынчы сүрбәллаакка общественниктары каяндаганы честир бастыңтан бастыңдар тахарар туох балыгыняны ороңун. Сылын айы маны үрдүк таамнаактык ытыктаакы тен сорук туробута. Ол соруга бу бүгүн наха чөйдүк туолла үс сылын тигинечи туола турар демин этиякпын багарабын. Анан улуспут баһалыга олох тугу ырагы өтө көрөрө интенеме көстөр. Холобура билигин общественностька бары көрөрбү курдук. Агам саастаактар быт сылжаллар. Онтон ычаттар бытыр билин кинер холобур боланнар, инники битигер ычаттар, күс көмө боланнар биһиги общественность бит улуспут сайдытыгар бәйләрин кылаттарын киллерехтереден эренебит. Че элбәгы үгүһеппекке бе общественниктар бит намулун общественниктара бары намулуһун олус күскә таптылар, бериниләхтер, онна бары бир түмсүнен үшөй байдык үлели хамсылары буттан күн бүгүн астынабын. Саға саргы кең артыгар, саха сайдан хиягар, наммут улуха сайдан хиягар бары бирге түмсөғын ден этибин түміктүбін. За активную жизненную позицию, вклад в развитие Института гражданского общества в связи с проведением улусного общественного конкурса «Общественное признание» по итогам 2023 года благодарственным письмом отдела по семейной и молодежной политике администрации МО Намский Луз награждается Сысалятина Нюргуяна Руслановна, руководитель танцевальных ансамблей Күрүлген, Күбeye, Жөгелер, Кустук, Керекуа. Благодарственным письмом отдела по семейной и молодежной политике администрации МО Намский Луз награждается Жиркова Надежда Романовна, младший обслуживающий персонал Хатырыкской врачебной амбулатории, руководитель Тюэльбе Сайды. Благодарственным письмом отдела по семейной и молодежной политике администрации МО Намский Луз награждается Романова Дария Михайловна, Селяхсегея. Благодарственным
благодарственным письмом отдела по семейной и молодежной политике администрации Монамский Луз награждается Кильбясов Никита Семенович, председатель Совета отцов село Кысыл-деревня. Благодарственным письмом отдела по семейной и молодежной политике администрации Монамский Луз награждается Ядрехинский Иван Гаврильевич, отличник муниципальной службы Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Мо Фрунзенский наследник. Благодарственным письмом отдела по семейной и молодежной политике администрации Монамский Луз награждается Сыромятников Владимир Владимирович, начальник Ага Сүбете, Алгышыт. Благодарственным письмом отдела по семейной и молодежной политике администрации Монамский Луз награждается Петрова Агафья Николаевна, учитель МГУ Кебеконская СОЖ, село Харьялах. Благодарственным письмом отдела по семейной и молодежной политике администрации Монамский Луз награждается Кардагосова Нина Иннокентьевна, Алгышыт Мо Ленский наследник. Благодарственным письмом отдела по семейной и молодежной политике администрации Монамский Луз награждается Иванова Анна Васильевна, руководитель кружка Искистеленге, село Имыяхтах. Благодарственным письмом отдела по семейной и молодежной политике администрации Монамский Луз награждается Протопопова Ирина Николаевна, социальный работник село Никольский. Благодарственным письмом отдела по семейной и молодежной политике администрации Монамский Луз награждается Петрова Лиана Петровна, начальник Тюльбе Алгыс, село Никольский. Благодарственным письмом отдела по семейной и молодежной политике администрации Монамский Луз награждается Орото Сандара Саха Аркыга, активист ТОС Арыдит, специалист по работе с общественными объединениями и ТОС администрации Мо Хамагатинский наследник.
Благодарственным письмом отдела по семейной и молодежной политике администрации МО Намский Луз награждается Иванов Иннокентий Михайлович, председатель Совета отцов село Умыяхтах. Благодарственным письмом отдела по семейной и молодежной политике администрации МО Намский Луз награждается Охлопкова Анна Егоровна, ветеран труда МО Фрунзенский наследник. Благодарственным письмом отдела по семейной и молодежной политике администрации МО Намский Луз награждается Ядрехинская Ирина Гаврильевна, технический работник ЦК Кыталык МО Маймагинский наследник. Благодарственным письмом отдела по семейной и молодежной политике администрации МО Намский Улус награждается Иванов Ким Владимирович, член Совета отцов Эркин, грузчик детского сада Тускул, село Крескытыл. Благодарственным письмом отдела по семейной и молодежной политике администрации МО Намский Луз награждается Васильева Аина Николаевна, педагог-библиотекарь, лаборант МКО Петюнская средняя общеобразовательная школа, руководитель Тюльбе Чаран. Благодарственным письмом отдела по семейной и молодежной политике администрации МО Намский Луз награждается Корякина Валентина Тимофеевна, помощник воспитателя МБДУ Сардана. Благодарственным письмом отдела по семейной и молодежной политике администрации МО Намский Луз награждается Кычкина Саргылана Николаевна, член общественного объединения Джögelилер, село Тумул. Благодарственным письмом отдела по семейной и молодежной политике администрации МО Намский Луз награждается Сафронеев Андрей Николаевич, звукоператор МБУ, Дом культуры имени Охлопкова, село Тумул. Благодарственным письмом отдела по семейной и молодежной политике администрации МО Намский Луз награждается Лебедева Оксана Ивановна, председатель Совета ветеранов и пенсионеров село Апаны. Благодарственным письмом отдела по семейной и молодежной политике администрации МО Намский Луз награждается Максимова Любовь Дмитриевна,
ветеран труда, начальник округа Сахарха, село Паны. Благодарственным письмом отдела по семейной и молодежной политике администрации Монамский улус награждается Матвеев Анатолий Матвеевич, ветеран труда Мо Катынарынский наслед. Благодарственным письмом отдела по семейной и молодежной политике администрации Монамский улус награждается Осипов Иван Владимирович, оператор-машинист АО «Намкомпун Теплоэнерго» производственного участка село Катас. Благодарственным письмом отдела по семейной и молодежной политике администрации Монамский улус награждается Говоров Семен Михайлович, водитель МПЧ номер 6 по охране села Тумул, члену Совета отцов село Тумул. Благодарственным письмом отдела по семейной и молодежной политике администрации Монамский улус награждается Колодезникова Лидия Афанасьевна, преподаватель хореографического класса Хатырского филиала имени Николая Николаевича Атласова МБДО Намской дыши имени Захара Порфирьевича Винокурова. Благодарственным письмом отдела по семейной и молодежной политике администрации Монамский улус награждается Лиханова Александра Николаевна, председатель ТОС-Тетим село Имаяхтах. Благодарственным письмом отдела по семейной и молодежной политике администрации Монамский улус награждается Ахлопков Афанасий Семенович, охранник МБДО Комус, село Катас. Всех приглашаем на общее фотографирование. Итак, дорогие друзья, мы хотим еще пригласить Осипова Ивана Владимировича, оператора-машиниста АО «Намкоммунтеплоэнерго» производственного участка село Катас. Итак, дорогие друзья, еще повторно давайте еще раз фотографироваться. Так, приглашаем на общее фотографирование еще раз.
Аспыт 2-нчы хүбе сылбытын этеңге түмүктен, бу келбит 2-нчы хүбе төт сылга саға сиригер оғы, намылуғар оғы спордын сыла билерилинне. Жону народу хамсатар аналлах общественниктар, нам улуғын сайдидігер өссө да бәйәғіт қылақытын келлері яқыт, дойдубут туғар күскелері яқыт, әлбәғі зеті яқыттен әрәнәбет. Сақалы саяға сырдық сананан, саргыны салайсан, уйгуны ухансан, сарсыңгыны күммүтін уруйду көрсөғін, саңаттан саңаны керені түстөғін. Бу сылга өсө өрдүк зитихилери, үдімен өріләк түгеннери, қаз бейді жекергенге жолу, әдеңе болуыну, жоллоқ жоғын олуғу бағарабыд. Тупукку тупсан, ылсыбыккыт ыпсырылан, сөптөк жағалларынан, жанырдақ қамсағанларынан, салайтаран сайдан чечиреңейін. Бүгінгі тәрәхіңе үтіе саналарынан күз көме бол бот жоммадуғары барға мақтал тылларын аныбыд. Онна барыгытын уопсай қартысқаға түйуге өңірабыд.